Snorok sawidaman jeta YouTube ni short video daibo जों earning khlaimano amahai jeta norok ni bisingo bo short video khlainai rok kwbangma no tongna enke short video bobo haike khlai abo norok saimano abo nongno phwrungna nangya enke obo wngkha ang je khoroksa bukuk ni channel ang handle khlai tongo enke bini channel no nongno ang swkang phunukgrao short video ni bagui bo kwbangma short video dakha enke te bini views rok bo nugui mankha o jaga o enke short video jemon 15 second abaike dawa short video na bagi enke जों o jaga creator thangya kwnai tam khainai khaidi short video upload khaidi enke tabuk nongno phunuknai jeta YouTube channel o jeta onko phaimani tamnani short video jeta onko monetize khaina bagi jeta review rohna bagi phaimani abo nongno ang phunuknai enke bobo haike phai enke bini o channel o show khlai tongmani enke ang nongno phunuknai di o jaga norok nugui makhana kinar side to jeta dollar ni jeta chino tongmani a jaga thangi hingka kaino o tola dollar ni chini rok chung thaka hingka kaino yango side to o bahai show khayana show khaika hingka no jaga accept new terms to stay in the YouTube partner program and start earning short ad revenue mane onko short video nung upload khlaibo mane earning khlaimano ama haike kaisa option phaika abo belai no jotoni bagai joto YouTuber no bagino good news di o jaga bo जों ang khai sani sikang yang get started thangi bo जों khaimano inka jaga review bo thang thangya kanai o jaga ri जों review thaka hingka kai o jaga chini accept khlaijak nai kaisa button manai iko jaga accept inka o jaga accept review kanai accept ri hingka kaino thangota inka binimo channel hingkai thangyangi tongo hingka norok oba hingka review khadi ampai kang kaino nung second step click khadi click khai pai kang kaino nung no submit khai kang kaino nini already monetize ngai thanai mane short video jemon nono category phunu bibana bon binimo jeta video hingkai to o jaga o jeta upload khlaijana video omokhai video koto hingkai short video mane chikon video jeta binimo earning nai jaga bini already ko earning ngai to nog nukhana monetize khaijak nog nukhana hi monetize inka tabok nog na ang phunugana bini oro jotoni basic jeta views bangkha a views ni bisingo bo busuk earning khlai jemon 4.6k o video jaga o inka o video o bini earning busuk inke ang nong phunugani estimate revenue hingka kai bini oro busuk $0.01 ama haike bini income phayo $0.01 ama hai inke norok ni jini earning no baika check khaimano inke abono jini jeta tamnani monetize ni short video ni bobo haike khlai norok nugui mankhana inka oba haike norok ni arobo norok review rohori sekang plus sekang binmo already rohajak mane bagin thangye ahi matongo inka jani review and accept o jaga thangye ngo khaidi inka binero problem mani karon wngkha jeta first step o jaga o danangya abo danungmai khangeno second step na tongmani inke oje update busuk jorti cholene inke 10 July 2023 jora mane te January no romoi mo January mas no romoi te 5 month tongkho inka norok ni bagi save norok daki obno review and accept khlai pai baidi inga tinin baga sukno o bidin chaja kangka like share te comment khlain ta bungdi inga haini haini next video malai pnai jotna no hambai।